a track hey jale re pena khotso re ke dumedise go tsa pekera sitse khotso le gona ya bolela mmole ya motseba ke a tseba gore le mpona ka mmapara roko kepi ka mo thembisa track ye ngwa ke tsore le bitse roko kepi shale ke ke mo le na ke nyako le khujisanyana ape le kwa ke re kenga kwa nna marawo pela ra bina mpora bomba motutso tsana ka ta bolela ke right ke tle mo re tlo khothatsana batho ba ke re tle mo re thabila ke re mara ba ba ngori image ke re ka mo dipelong ka ba ba ngwe ke tutso you know fa batho word of the day ibile ke go re hoye ibe word of the year I get ke na le word of the year jepedi I get jele re ke thome kae le ba bedi I get le tla nkushisha right word of the day ya ka ke se bone thola gore tenga yona wa baba right le ole hlalosetsa yona ke re se mmone mosadi wa diroka ke re lampone tenga ai wa baba ga ona ka mogompona nka hona wena o nagana gore a le fresh jalo motho lo fresh di tlo go bala banna ba yesu ke tsemo ke tlo galana le lena gore ya go e bonang ga e ka mogowe e thuse fola ngwana baba a ena meba ka mogo ka mo hari different ba re gara ja monna e di ka halafa le goba di tlhafisha sebeba very lengwila ke langwa right ke re ke moya ka word of the year ya bobedi ke nyo go ja ene ke tsoma ke nyo go ja ka kosha jalo le re a bible ke re na ka rapela wena ere yeo sena yona ga jwale e re na le ditoro re le batho na le ditoro re a di ke mo ga re ka re la go yela fortune ke mara yeo sena yona ga jwale a se a gago it's not yet yours netse go gore ditoro di na le gore depressa a go no tswe depress as long as o say afford a se a gago ka we depressing batho ba yesu ha e ba fortune ke tla e afford le le ita check my DJ ke go funa ka go show ya batho my DJ microphone that is a microphone